amasain si baile vek u hey weekend kan unawin kan han mang tlang le diala dihan kan hanin phur chhuak le ani hi cholnit chnuwa kan hanin phur chhuak a hei kan han leng vela tlanga sugar love mountain a kalturin kan hanin po a cha a hei kan kal na kong te hi thingtlang kong ve te ve viawa amero chu helai hianin Grape Huan te le farmland tamtak an omani weekend na diboka hei in mo ang hian helai hi Grape Chinna winery ania mi tamtakin weekend na helai hmun a hian localin in ti hlim na te thian te ne na in pol ho na te an nei thina ni hei ke ni po kanau nu te le sen pui nen kan han chol ve ni hi hianin nu te dam lo deuh nen ma se kan han sabat nit lai chhuak nu te kan han shim ani hi hei kan kal na tur sugar love mountain an lo khar to sia darli an khara hei helai hi Grape an chin na hmun bula hen kan han kal lo kan ni hi Grape Chinna kan kal do na kan han en do ni sen win Grape Chinna ang Sugar Love Mountain Vineyard. I don't know what that is. Oh, yeah, han en potila. Heti hianin ju siam na turin grapes an chinga na te. Ke ni an ching ve boka. Leftover of one grape. Te hi tiang he ni. Thank you. Yan at lo lai ni to ni hi. Oh, a grape om to lo. Ni heti ha tang yang what is this for? Grapes ra alo ta pon din ya he. Oh. Apo rian deu hi ba han ta. Em mai ni an thil ti re ve hi America ra ma chuanin nal hi atel zel ani Yeah. nal atel zel an thil chin re ve ko hi fel fai tak Yeah. en ha thak lo hu ha thak lo fel fai takin nal mi te Te kon te an wine bomb te. An mang chen. Ka tu decoration na an mang to mo to chan. ai an zu bu san zu na bu lian pu he he lai hanin an ron kala zu chi sang wine Wine chi sang sang ma zu kan ti chia chu liquor an ya hi chu wine an ya. zo chuan zu kan ti deuh vek mai ma se wine Yeah. an Zu sapin zu an ti chu liquor hi ne mo. Wine hi chu cái chú zu. cần trông hậu salo à, mình dâu chú cần thì việc mày à, ole winery kan plot nuin helai mun na hianin kan locala helai ram hi anei tu ten mi sang hne na an rent out ta du in ram an ron neya plot an pe a ta chuanin an du khan ron ching ve a tuna kan kal na tur hi mushroom an siam na nia Chinese family an neya he mun hi an ramania helai hianin mushroom chi sang siam na an grow na nia Yeah. Oh, aram satalom. Pa Chinna. Nen ni vak lo ni hi hela. Mu nom ve thau sen he ron kal. Tui via wang heng hi. khinh thì apa, ô, Yeah, hey.
then chu hey hi dang chen te hey hi I huam hey chu hey apart buk cham adang deu anh tìm phụ tên mong thì temperature can control hello poi tam ví dụ là mà có thì hai năm thì về thì đó này ya khat yang ka amoi re ubok si tero mushroom kan tiang đâu hết ví dụ in ba tuổi kan tí đều khai ngân khá sa to bi pasan tlung pas on luang đều tai pin om à chung hi pum et mai helai hmuna hian pa chili an chinga a special a chuwang chuanin atopo ato hle ni. so 4 different kinds right Yes. that's the oyster satake Golden oyster, oyster and then landsman. okay wow which tastes the most best which tastes the best Depending on how they cook. Ole khate mai kha tunatan kalo share le che uni e kalom em thank you so much and God bless.